Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole China le India Sri Lanka anin chal tau mek kan riat angin China economy chuan na sa kin ma so na ram lian tak le economy le ral thuam technology thlenga thang duang tak China hian an ram chung chau thlir to bik lo ti chu kan hrevek o me US malak na in khovel adap ang mai hian China chuan khovel sarkar rang ne na inzom na thale in kung kai na thane nan le ram chak takani a US chung hial chuan tumna sarkar rang arim kwal thina arim kwal dan te pokan hreto me Belt and Road Initiative noya ram thang mek te ador kwala lon tam tak puk tirin ain tat lut zela Myanmar Nepal Bangladesh Sri Lanka Maldives le ram engi mozat ne na lon mangina in tat luta China poisa an puk mangchuan heng ram te mason na rural rol tak te chu Chinese company ten an thok so wa ba an pek thailo chuan kum engi mozat tan an mun ma man saka chu sakte po ana inwal to ni inan soi chuti line India po hi ram lian le mason takani kan ram hruai tu mathlir thui tak nei te hian India ram chung politics le economic chon thlir bik lova engtin nge India chu tun aya ram ro pui kan ni anga ram chak zok engtin nge kan ni thayang sumdon na khovel ma hruai tu ni zel turin engtin nge ma kan la kang a then om le ram thang mek te India chuan a dor kwal ve boka Southeast Asia lama thuk zo ka zung kai tumin project lian tak India po hian duangin Myanmar atanga Asia chimchak kongka hongin sumdon na lian tak nei turin Act East policy akal pui mup ti kan hriat kha athil tumati hlotlin nan Myanmar hian mun poimo takalua hei wang hian Myanmar kai hruai tu apiang sipayan ni emo mi pui sarkar an ni emo India chuan a tho pui mai ni inalang mase tun ma atanga Myanmar sipai sarkar thian tha China chuan India malak na chu aron beilet ve mak thunga chutiang che chuan Sri Lanka po heram pani te hi anin chal to bab thina Sri Lanka hian tunge ding chang zok ti in India le China te chu anin le thal thial mai ani kan hravek to me an sumdin mun chhelu tu ko wangin Sri Lanka chu an tlu cheme kane sangkha zakwa somli pariata an zalena tangkhan economy a structural problem neyan ni a kum sangkha zakwa somnga chawa an thil thon chu ma saberte thingpui rubber le coconut te mangin foreign exchange an nei trana industrial development chu ngai poi mo anilawa international demand in thlak danglam na hnuaya om reng thin heng commodity tlem te chunga hian anin ngatna sa hle chu wang chuan Sri Lanka chuan kum sangkha zakwa somruk pariat khan rubber le thil dang mamona atlak niama wangin buaina na sa tagan lo tok to ani kum sangkha zakwa somsari pasaria JR Jayawardi na president tan thlantlina ni khan economy siam that le liberalize atuma anrammi gulf rama na thokte tan international migration chiachi rang an pai bawa chutiang chuan hathokte poisa ron thon lu churam danga tanga an sumlak lo na thar alo ni tabok mase Sri Lanka hian an Tamil buena chu ram chunga omsa thiamna le theina man ro magin an ma chon theilawa an buena chu anin chingfel theilo sangkha zakwa somriat pasaria India sipai ron inrol turin an ngen hialani New Delhi in India Peacekeeping Force atir chua khan thilom dan ati boi zole moti mai turani zoka chumi nuwa Sri Lanka chu hypernationalist face an luluta LTTE tenen anin beya hei wang hian Rajapakse chung kwa an ronding chuak ta ani Sri Lanka tan van nei thlak takin Congress kai hroi UPA sarkar chuan kumsang ni pali khan New Delhi a thu nei na an changa Colombo chu India in rol na engma omlavin Tamil Tigers ti bauthena zalen na pe kan ni Civil War chu atopa kumsang ni pakwa khana top ta a Ascendant Rajapakse clan chuan du thlan turan nei ta a anni chuan nam tlem jok te boina chu inrem na manga chingfelin an hruai kir le ta ani Rajapakse sarkar chuan China chu phungboma somin China chuan investment le infrastructure project aron din sakta
chu tiang chuan leiba thang chu a in tran chho ta ani chu chuan Sri Lanka chu atlak chiat na tur state a hruai thleng ta ani ber mai COVID-19 hrileng hian Sri Lanka tourism sector pumpui ati boi hne hle a kumsang ni som pariata tourism in Sri Lanka GDP atanga za apanga point paruk atuma kumsang ni som hi khan 0.8% atlaniama chu tiang bokin kumsang ni som pakwa khan rampon lama na thokte poisa thon lu chu GDP atanga za asomani mase kumsang ni som hi pakhat khan atlaniam le a kumin chung hian a chan ve ve din a pung le don ni a chu tani chuti rualin Ukraine indona chuan khovel puma oil manati sanga inflation a san chho zela wangin minol puya ngongani heti lai hian India hian a then om ram tuipui lama inbun nge le theina hun ram changa na ya Sri Lanka in loan arul theilo awanga tranpuinan dollar tluk le ding on ni point pali rang takin India chuan a the chuaka tuna chuan India chuan urea metric ton singruk sanga a pe meka hei hian Sri Lanka a agro economy a ra duam taka chuang ngal zata thildang lama thlen tran ni in an soi India le Sri Lanka hi tuipui ring rek Pal Strait in a daidana he tuipui ring rek hi KM somnga palibor vel chawani Indian and historical thila po inzom na lian takan na ya soitur tam tak helaya hian a oma kan subject ani chelo wangin soichun zom to lo maila India ram ne na inzom deuh thon ni awangin China hian malak na atan an ron bo chata nasa takin an chei bol ta ani dollar tluk le ding on tel mangin China poisa investment atangin na an tho saka Colombo port and terminal te tui khwalian te theater ro puite soishena ni lo China chuan sum tam taka puk tira Sri Lanka hian an rule thei talo ni bera China malak na chulian takani Sri Lanka a China thuna ina le malak na hi India tan lualla na harsa viau mai the mase India in Sri Lanka chaklam tuipui kama twin komali omna athuam chaklain China ina longchol munalo boi pui ve boka India hian majoritarian politics angzonga annorangai ta ni inalang chutiang chuan Sri Lanka India le China in tlan siek chu ala top lo China hian nasa zokin ma ala ron la don ni inalanga inchal tauna le India China diplomatic war le infrastructure lama in elna Sri Lanka hian ala thleng don chaw ni in a hriat chungnung zok ni tum India le China innor na hian thomala chhuah don chaw ni inalang kan soilai mekin China chuan Sri Lanka big news aron siama China spy long 115 chu ni min khan Sri Lanka a hambon to ta long chol muna aron lut ruai ruaya hei hi India le US 10 Sri Lanka China che dan chungchang an lung oilo na an soinu loka ani longmi sang ni vel omna he long hian satellite le intercontinental missile ka chhuat theina tur facility enaya he China long hian Sri Lanka India a chungnung zok le tlatlum zok ani na aron lan tir mek ani August ni som ni pahnih thleng long chol na hmuna hian a om chhun zom zel turin ruwa hmanan siam India in Colombo hne na thilapek Dornier Maritime Reconnaissance Aircraft en thlak thlona a hlan hnu ni khata he China long hian helai long chol na hmun hi aron thleng ve chatani Sri Lanka hian atira chuan China spy long 115 chu an long chol hmun hambon tata hian lutiran phal lok lova mase anhuwa China in ramdang ten tikhot lai tura an ngen na mayani completely unjustified ti in an daudala hewang hian China long hi an ron lutir ta ani India le China te chu Sri Lanka a anin mel rum mek ani heram pani te in biak na chungchang chipchiar zo ka hriat theila ni lova China Foreign Ministry thu puang tu Wang Wenbin chuan he thu hi a soi chiang du lo boka China long hian atira chuan August ni som pakhat le som pasari in kar khan hambon to ta long chol mun hi tlo tura ruwa man na siamani soito angin India le China hian Sri Lanka hi an rim ron mek zela India in a pek maritime reconnaissance aircraft hian he thlir kar tui pui le akama mi hring le rui hlotol ruk te smuggling le dan bo chiat na har sat na om rang rang de dodal na tur ni in beilet na tur man ruwa ani a lotling zo kin a ma chhun thei don ani Sri Lanka President
Ranil Wickremesinghe chu India in Independence Day voisom sari pangana alumna khan khwal tha atan India chuan a sombok. Ministry of External Affairs in atarlan danin tuna Sri Lanka tuipui lama himna konga harsatna ommek te thlirin he thlona hi a hun taka India chuan Sri Lanka hnena a pe ni in an soi. Southern Deep Sea Port hambon tata siamnan hian dollar tluk le ding on tel sen ralani a sen sautam zok hi Chinese loan ani. Strategically important anga ngayani a sipairal rel le chet chua chutiang lam kai hnoya na poimo tak mai ani. India chuan a ram himna le economic interest atana poi thei te chungun takin a vilmeka. China hmalak na chuan India himna ati der thong em ti te chungun takin an vilmeka ni.